Sebelum pidato kadinto mulai ngiring selawat timiki. Pakumpa kipa praning ibu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bu ibu ban pak bapak, le ale ban kakak, tengkana tore patepa, pa pende tore muca. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mun orang casare salana, mun salah paca tempata, sebagus jaga abadna, dari saga jatuh sana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Adik nikah atatangka, teti toreng pada ajaga, malai teti orang pecah, mun mate masuk suarga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim, para ulama, kaulah kaum guru aktina Hadratul Mukarram Kiai Hasanuddin sarengan sateja keluarga besar Epon. Cukenan ajunan semuljah Ustaz Habibur Rahman, Ustaz Nasiruddin, Ustaz Masrul, Ustaz Khalis, cukenan Ustaz Samsul Arifin atau sebiasa disingkat Ustaz Musafir. Sami'na wa ata'na. Cukenan ajunan semuljah Dewan Juri setenggenteng manis-manis. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, sesami-sami mujakin Allah. Pak, Bu, pada saya setujaki. Alhamdulillah. Mari lemahkan aktina trotor hadis Nabi seakatika itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Sartepon, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbicara baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Artinya apa, Pak? Bu, manabi sampian pun iman da Allah, maka berdoa perkara sekotula konisan sampian. Penapaan, Pak? Sepertama, manabi sampian pun iman da Allah, maka sampian ketuakan tersefokus. Mungkin tahun yang seakan terfokus, namun diam akan terfokus nikah, benih kalau pun kakiai,
saja terus sekali. Apa jam ngaji macam selawat cara kan sebukale kengun akan tertaya to nyakin agen orek berarti makin mengucap jam apa sah ngaji iman dan kita sempurna. Ini nomor 1. Nomor 2, napa cai pamila? Napa Pak? Napa Bu? Kelopai. Cuk pas tak ngakin. Nomor 2, engki kak dinto menjakin tetangga repot tolongi manabi tetangga nang musibaan sanda tetangga bunga penerok bunga lain menureng tua pola tetangga namanya mobil rasanya kan paling goreng menureng keantuan cek pasaran tetangga nasi jaga cai pon siiran segala kasapa Bu orang nikah cek salah nang manusia nikah baca tempat salah berlempa al insan mahallul khata'i wan nisyan ben sampian Pak Bu, si tetangga ben orang si kenceng ajagan salah orang, tahu saruat, tahu susah, cek lah manusia, tak tahu mana cocok rasa, tahu saya kini ngakin, mulai kini ngakin sampai sedang stres, doa akin baik, malah itu masuk surga. Mumpalo doa akin makin masuk surga makin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pasti nak pernah teti tamu berpernah namu. Teti tuan rumah atas tamu kadito bertengkana di antara nak pangki secara fokus bantu liat. Dan kacaukan berde tingkat tamu ya. Salah tak tuli temuni, tinggal temuni tak lebih kandoi. Paski mau cek pecahan HP. Berde ki.